uma ngabe uzwa phela ukuthi inkabi yakho oyifeva kakhulu ayiphumeleli uyabo emavotini njalo ihlala ikhala ngaphansi impela bafowethu ngiyanicela nehlisa inhliziyo lapho ungabe usuthi kunomsakazo othile ocheme namageza thina akho umuntu thina esingathi sicheme naye thina kuphela nje sishaya ingoma ukuthi lo msakazi lo mhlawumbe ukuye ukuthi ngoba nakho kuuhlelo lwakhe bese amageza yawina ke akusikhona phela lokho ukuthi ke kusuke kuyena othi abantu abavote nawe futhi ungacula nje ucule ngalowo msakazi ukuze phela nawe ke mhlawumbe engene ngawe ungasuthi ngoba nakhe ingena ngathi mhlawumbe amageza bese uthi ke amageza mhlawumbe asethandwa kakhulu bese kuze kubhalwe emaphepheni yaleyo ndaba leyo cha ingiphatha kabi kakhulu right ke nje ke ngizocela ukubonga kakhulu ngama-album ama-album la ikhaba futhi ngendlela athengise ngakhona angeke ngazi ukuthi ngizonichazela ngithini ukuthi ngoba asibona ke labantu laba obathola sebegijima emgwaqeni namakhumbi sebehambe bephethe lokho kwamabhodi yabo sebemuka nje besho ukuthi buhandi nasithengise kanjani kudala vele omaskandi kade beshaya amagolide asibone thina omaskandi ngakubalela omahawukele oshobeni umfoka khuzwayo bawabulala amagolide oshini omtekhala yabo angaze ngibabone kodwa begijima nawo bahambe wathwele kanje ngabe siyaqala ngonyaka 2007 amageza ngeke kwenzeke lokho ukuthi sihambe ke manje sesihambe sithwala amabhodi ke manje ukuthi shaya amagolide engikwaziyo ukuthi akekho umuntu ongawazi amageza nombani amageza khona ekhaya kini ngiyabonga kakhulu bafowethu umfana ozehlisayo ke lo ngiyafisa ukuthi impela nakusasa phinde futhi qhubeke nje